Dilanjutkan pujian anak remaja Jemaat Kawasi. Setelah itu bersiap-siap teman-teman Milan kelas 8 SMP 2 Malusi.
Ya, dilanjutkan puji-pujian dari teman Milan kelas 8 SMP 2 Balusu. Setelah itu dilanjutkan solo dari keluarga. Sini kami dia. Sini kami. Iya.
solo dari keluarga.
huang di Budi sia di Pakalabi lendui Pak Budi-budian mintu rapo di bawah matanya. Teman-teman ku siuluk salanasang mai komita bendan tu bisan na bendan. Pada usabu sang pulau dua kada ka patonganan na rasuli susi tu naku ku patongan tu buang matua ambek matuasa buang pada di langit na ina siapa Yesus Kristus anak tunggal na tu buang ku kamat kotoran na kena masalah na kambuknya siapa radian di Maria ku mangkau berasa ibadi kapuan perintah Pontius Pilatus dia tak mati nabi beliau kamu karena Allah mengenal Rasul dengan itu mati jadi sudah ini sudah karena buah kalau ini lah saya boleh saluna lah tuh lah potongan itu masalah rombongan masalah sama lele sebelumnya masalah kemudian salam saya amin na lambi atuna inilah usor itu pemala kalangan puang na paglalaki kada na puang lamay Pak Budian 30 ayak karua salako ayak kasera na kuatu kada na puang o puang tetadio kamasokan nami pabantang itu buntungku mi buni mira tulindomi kumani tiramban mati kalemi o puang kuni meongli siala ko puang kuni mengkaola baka borok sundul yo may puang
lako kamu mintu teman-temanku siluk salanasang anak-anakku di kuan na tontong madatu inde kami numbanta lengan buang ta tontong pa rabak lah siupu ki buang lan pangando sama lele ta masambayan mindara obuang tangla doso inaanna tangla mapadik paina tangla tumarantang telumayoy mata ke nalandi kaninde kara-kara kamatian susi tu dadi lantang-tangan mintu para buan-buan kungo masusa tangga na masolanasangi tumarantan tuay matanna doso tu painan na masolanasang ibelang na India kan magasa tu dadi lantang-tangan na masolanasang ini tambal kaboro buang hindi bisa ambe bisa anak yang may tanga-tanga di masolanasang makalima yang may tanga-tanga atau marapo apa na mo irasusi to buang lah tontong bangkan maranuan lan katumangirang semua kamu mana bisa-bisa na buang tuh lamin tadi kamatotoran na pintu to marabu lang tingayo inde kara-kara kamatian kalima na lako inde anak kimasola duay nilang nabisi minaru di kainda anak masola dua buang semua biti apa tak apa napaisan tak apa napatandaya natontong bang palobo inde anak masola dua itu yang bagi memase mati olo malaki ini mau kamu lah tontong mentiro lumbang inde anak masola dua dan katuan na dan kaloboran na dan kapasikoan na obuang maondong harakalan uling kai inde katuan susi bisa dium la tontong mi pakatana buang la tontong mi sisolan la tontong mi saladan deno pa buang na tontong bang matoto inde anak gi masolan lan allo katuan tu tontong pa misori kasak kay buang dan kaloboran lan kapasikolan deno pa na tontong bang matoto uran nuang ko nanti katuan dan iko matuang ki Indonesia bisa yang lalu di patuh untuk ikaleni umakam lah ben di pakatan aku kamu lah sisolan kamu lah urin ing palai ben di kamatotoran ben mau papuan untuk membantang lamun tingayon dekar-kar dan kita lah pemintu tanah rabu untuk sang siluran lakon tong dipasak di kabuan lapan tan siwisa lakon tong ni ben kana totoran buah lakon tong ni ben pak pakatan ben opat na lakon tong bang matana nasolan nasang uling kay di kabuan ucap tong pakatan buang lan kadatuan suruga na moira di kualan niya akan ka masusan pintu itu nak rabu apa nasang datongan ni masolang asang itu moya tu kama diore nami tontong bang dadi lan katuan na masolang asang anda mana sana ni serongan kan Allah mai lo buang ini penanggaran yang kami numpan pak kaburusan terus manga buang yang kami numpan tu dadi lan tema karuan totemo dan nau pa anayate kami nomban lama gobang dan jobet Romi. Nah, pemalabi kusama pada jumi. Di pemau pai kami saya di berongko kami tutontong mati nuru lan kami kolan mati kalian. Buang lan kena buang cerita. Pintu tahun itu mah kenal kataan lan kami nomban. Lah tontong di pasake itu Pak Budi-Budian itu mangka diangkaran
lah deno pa upuan mendali pak pakatana duka la komintu rapu la tontong mi pasake katuan kapantan simisa ikuan deno pa nang katuan la masang katuan duka komintu mamasa den mi to buang Kerenni lante kami nombangki tang nakalo tupai nambi inde kan buang kaumi mak sosora renge mengoleh tanda tinaran pagari kan di buana tiangga inde kami membantu dipatutu mati kali oh buanglah kada buan suruga kurre semangat atu disorong laku kami masalah nasang kurre semangat pena masalah patigega tupai nakti ang kirampo si pakatana misa solang misa kurre semangat buang kurron ambek kurron injak kurron tumangurang tuh makan nala kataan di bangunan na rampoin di batang rabuk di bawah tamat di tondok saya lakukan tuh temo semua laki pasule melakukan antara pakna kampai kom kasayang misule tamat ini ya ke malekan dako hamnya puak ki patutut mati kalemi semua kamu lah rinding pala kan kamu lah sisolangkan ke kiang kai dako te batang rabuk pasitoyangkan dia may mintu sandakarake den naupa na yate batang rabuk la di larampo marampak dia toinan tumang kana pasakka ki patutun mati kalemi kumo kamu la umpasakke katuak ki pantan simisa kamu la sisolangkan kamu la urondong kan kamu tulang pakatanakan den naupa nalante katuan laki sandatongan ni mas solanasang kumaya tumamase pak kaboromi pangrondong mi inang tontong bang mi papayan lako kami masolan asa lante tanga-tanga kami nomban upuang mangkamo ki sorong tu bemalaki mati kalemi lau lendui pun di kasih lau lendui natura kalimakna lau lendui terumi batang kaleki susimisa bemalak tu kamu la tontong pasake ten naupak na kiangga de ben piromi buang ten mito tu dio na pakaleki la tontong kan miadai umpake meloi telo may mintu pak kaboro mi pak kamasemi di kuan nada na korosala telo may mintu pak kaboro mi tu tontong mi papayan lako kami masola nasa buang lan kadatuan surga katuan na dianaki masola dua milan nabisma katuan na tomatuangki joni dio katuan na mintu sang siluran makalimana katuan na mintu tomarabu na angge kami tu limbong lante makaruen totemo mintu na buang ki sorong mati kalemi denopa na kamu tu la tontong urin nimpala kan uling kai katuan iya mote tu pangandoki buang iya mote tu kurian sumangaki iya mote tu palagungki tanya pak perang kitula dadi buang apa pak perang mi tula tontong dadi mi pak di pagari tu kasalangki mi tarimakan tu rampo masambayang mati kalemi umpo tete anak mi puang ki puang Yesus iya mau puang sia juru salamaki amin. May kami tumatuang ko si Ulo Solanasang tau bu inde ka menomban pak kaburusan tu bisan na bendan may kami tabendan peranginde pe turuna katuang baru lamay 2 Korintus pasal 7 ka 10 belanna iatu ka masusan si turo pa parayan na buang matua umpabo to ka tawaran tang benasanan tu mebala ko ka makarimanan apa yatu ka masusan lino meba lako ka matia maapai penaanku mutan ka aturan suman
lagu itu kita masalah nasam malemu kami so yanan ni tu katuan mi si turun kadan nabuang matua mi terima pak pasake na buang mora umpama sake komisia katirinai komi na buang mora umpa arangi komi lindona sia katuru-turui komi na buang mora umpa tirong komi lindo masokanna sia siria komi kama rampasa amin tah makdoko rambo randan namo kami membantah rapasanta ikwa beresumangat. sulam tomala kiri guys. Ya, yang perlu kami memban kapagulusan tumaga na seorang Bapak Pendeta, ikulah Bapak Pendeta, yang Pak Tuan tentang turun kumilan keluang jalan bersama. Nah, lamenta mati menorang sarang mapen talun yang betul 18 Mutawa menuju main Komangura nalakot tutong wakilay di Ben ato. Tapi dolo jam itu loko anak Milan adinku Milan sola Bisma na India pasapto. Hola Praya. Sulit kali iya, anu, alire to malah kiri to sulit manina om. Dolo. Ya, karena itu Bisma mbay tingkar na mama ya. Jadi lakon aku Milan dan tanda kesepulusan na tumamuran dia kasih ke kamu sulu berhubungan merasakan itu padi na mula misola di musang mana di
laku keluarga besar. Jadi teh dan tirjo ya nari kira tiap lente mungkin tar natira. Tapi lamu tiro ojo kamu lamburan kenanmu kenan natemi kakakmu silumu ndak ya to benua nampak misa kenawa. Nah lalu denu pana ya teh atulah dipatuna lalu denu pana kyangga ya atulah dipatula ko. Ya, kurang semangat buat tu dibengkan tu kami tu mangura Aramanto. Ia matutu ungkapan belasungkawa coba Tomangura sikwa kurre semangat. Nah, si taruna ungkapan belasungkawa lujome keluarga besar SMP 2 Balusu. Nah, laku tutola mewakili di ben atu. Bunga kadangku kukuala mi katabe na lako tumutong kusolonasang indombe lako samsiluran lako tumak parenta Kiama Kepala Lembang bersama dengan stafnya kukua makada dentu tanda maliki lako anakki Milan Joma yang bemu Milan Indomu Joma SMP Negeri 2 Balusu sialako Joma silukmu. Jadi laku maliku lako anakku lako kami mintu tomotomi tomatomu jo keluarga besar SMP Negeri 2 Balusu sialako silukmu lamu tarima teh tanda maliki lako kalemona. Milan, maju. Terus semangat. Ia matutu kada memalikna keluarga besar SMP 2 Balusu ikwa kura sumanga uang tonton pasake kami. Si taruna kada memalik tujuh mai keluarga kepada orang tua yang akan menyampaikan persilakan. Shalom. Salam.
Mangkat kemana nanti apa? Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kadang kukuah selama si tamu mali Paiman siduk pakaboro Marintin si Bayolindo Lantelu baba Karampak mak wai maka Lamparamponak sang buku dong buku kada wakile keluarga mintu tone patang lembang tejona kematian kalau aku sak busi bisa kajona tanda ambek tanda indok tanda nenek kota Malinna apa dulu jom itu laku kuah tapi laku temangka di pelang di tono buah kayu matasak tusi kami lepongan na tondok sa aburan toma aparenta lalan na telepongan tondok sa aburan kawasik batu lembang awak kawasik labutun na jome pira-pira inan tang nasa aburan dan dipudukku tang na dongkak darak lengkori lilaku lako tu kamu tu tang mekataka luret kelusaun tale ambun kana pada tunna pematua sa aburan pandita solamintu sang istoyanna para diakon, pengantar, alim ulama. Lako kamu turun nambe, turun ninjo. Mairingan na tu kamu temak dok kemas sedalang unisu mak kambuno sane. Lalan na telepongan tondok la tiumbana padang. Di Tagari laku sabu si bisa komi padang di Kalumpang padang di Awak padang di Bangun Lipu Solo Malakiri Lili Kira sia kita mintu tuma adioren mairingan na laku kamu tosi pasan-pasanan mi lan mintu kano koran mi laku kuah mintu kumiku pakatabe ita e kumide kulan rinding ku paleko na manang banua sang buku dua buku kada sa aburan Kurian Sumanga iya teh bisa kada batu sa aburan Kurian Sumanga tonton bang anak pokada toko mah biasa anak piti produk taung pokadai apa yang nak kita sangat orayan ni yang biasa bang mola lalana rampe matampu lah jona lu matallo inan tonton bang di pokada te jona sang buku kada saburan Kurian Sumanga muira katuyan na ito ta orang ikok mo belan na inde kematian na inde kami bokoran na inde anak inde suluk lambe tangan-tangan na kombongan tangan-tangan na paarapuan turat aku Sumanga apabila na pasakena puang rapak-rapak na to kaubanan lako kita mintu masolanasang anna urungi umpo sarai inde anak batu ampobi batu sulu tu mempokok lambe tangan-tangan ta masolanasang na pabuat indek kematian soal indek keatuan sungai. Sambuku kada saburan Kurian Sumanga laku petu bunga laku pabunga tongkon laku bapak pendeta soal bintu saburan majelis gereja jemaat kawasik tutang mekataka rampo mak pakatana randuk teh kami bukaran na batu ya teh karampuan na anak batu sulu tuka atu angin di pudugna di Padang di Mambela Lamban Tasik narampo merampa inde tongkonan pengantaran saaburan
parinding rante tung kasanganna ia moto tu parali ko sumanga belanna pempiram-piram mo te Pak Pendeta sola mintu majelis gereja turampo umparampo tejona Pak pakatana sundun lako kita mintu toma araputalang mairingan na lako indo otomate lako anak masola doi te na batang lembang tejona kamatian kutole pa lako Pak Pendeta sola mintu sabura majelis gereja nakua ndok mate waktu inde anak pasola doi saya minta terhebat telemanyo kematian kurisumanga tu katangamen kata akarami rampo mak pakatana sundun lako kita mintu terhebat telemanyo lang kematian si teruna ku para pemalidu kalako toma perintah tu mangka tunda inde Allah wira kana sangalo dong Allah dan kanini ka apa serite jona anak la bira kala ko patondokam pada to mangura lan telepongan tondok saburan te kawasik belana yang kutiroi ya te inan ya kela tondok-tondok saya ngata aku tandik malam mangkar sangalo dong Allah babelana kama 55 mi solanasang lan telepongan tondok saburan te kawasik na urungi te jona kanina marok ko solanasang mangkamelo walaupun lako kamu perotoma tuangku lalana telepongan tondok lah tiumbak na jome pira-pira inan karena saburan di peduku tantu dimbang mo kemini itu tang sepenan nami tang si kalau na kuminin nama adoko apabila na ko ladiku ambai pada morika palambi na inde keluarga mai ringan na inde keluarga inde kawasik tumpasakta ite jona inan kure sumangadu kala kotoran pa injoran tu tonton luka tengah mengkata aka mak 55 mengkarang mulai jomite karampuan na inde anak batu sulu ampomi tonton lukbang te pa injoran lala uboko la jolu dapo tengah mengkata aka tengah mengkaboyo mpusar tijona pengkarangan si teruna lako anak keluarga besar SMP 2 Malusu ringan lako bapak ibu guru sudah hadir membagi duka bersama keluarga si suduka lako anak ampo te sambali mai SD 4 Balusu rampaduka mamali lako sangbarakna lako siluna belana inde kamalianna inde atubakanna inde siluna lamit tangan-tanganna masolanasan si terronton lako kuwa kusumanga lako SMP Negeri 2 Balusu siya lako SD 4 Balusu te diona paduan suara sia kutirongina ada ungkapan duka terhadap keluarga bintu atau ikua bersemangat si taruna aku pokada kukua mintuna kupe malesoi mintuna tu temangkan nala ketahanan paduan suara kalau usaha si bisa mau kami tandai mau toki upah mintu na pemangkan ala ketahanan paduan suara Solo mintu na ko kukua wakili keluarga bersemangat tukang mamalirami kun perampo patini ulendui penanian
jomay keluarga tu parampo tu kuma na mintu na dika tu karampami madok ko masolanasan nalaku na mintu na tu kakurangan lako batang di kalemi mintu na tu kapatang lambiran mi lako kang masolanasan lakamu keluarga alam telepongan tondok la timba na jomay mintu penetuan lipu kupimela sa tu mintu na tu katang palambiran kakurangan dan tekan nokoran tamas solana sana kuat keluarga ya tuan nato tang dianggai tang di tungkanan sengadin na di pada mudik ka palambing na kita mura solana sang borong itu yan nato elan nako iya te kamu keluarga yang kutiro kami nento maluang ambaat yang kami ke solana sang kamu sinding karangan pas kiruami baik. Ya moto tulaku parampo wakile keluarga apa laku pemalesoy belan na napokada mo dingko sang iboy kumua iya te tomate selama lante tengka kede na lante lepongan tondok tontong laku pokada to kumua dendika mani bungang kadana bar tengka kede na tang sipuinan na lapit mo solana sang nakua dari kami bani majong ba ateng sulit maraso inaya belan nako mbay para modika pala binda bayam toluk para mali ko kita solanasang den pamanitang kulambi na kamu rampot barongi mas solanasang kumani malay domete tabe laku parampo mali nako kita keluarga besar inde kawasik belan na den community mekutana kumua ayate kaseda batu teken rarang die te sia biasa dipukada kumua kona susi moto tanda itu kumua berarti mamaran mata tomate walaupun biasa dipukada kumua deninan atau denim pakai tapi kupukada mungkin aku koyate dipakai susi teh tang sigana manitu bawan na batu apa rara buku aku pukada sang mai ubongi kumua pasang itu kaseda susito mi tandai keluarga solnasang belan na kumua ko biasa tiro kumua ya te kaseda pak tu kain rarang kesundun-sundun pi petiras sangka na namane dipasang apa kukua sang mai bongi laku ading kupungan aku ko pasangi ta'ara na minara nagutana sa bako rara buku bango lajo na merante mairingan na lende na perinding lado namay Bamba Tagari. Si teruna misa pala ko po kadamali lako kita keluarga inde kawasik. Ya tekan nokoran dengki manimiko tanah-tanah kumua den susito ya tuyan na to ko manggi mo kumira kumikutana kang mitiro rikalako kumua ko nambay ya mo palambi na to belan na yang kila pokaday lamasay ko si pakaday anakku yo merante ya mito kukuami ko kasusi mito kamu mau lemay tatiro tu kan nokoran sama si salah manike batu kami lemay na den tu inan batu mbasusi ya mito kukua ko karena si kamali kan mikomi masyang duang bugin na den no susin na mikomi na ko namang katon na yung pangantaran susito kaera belanna ko yang mukupukada anak ko mo pengwanda sabay itu pengwanda kiri kanan oke maju kena mundur kena lajo merante lalame perinding ya mito ku kami iko mo nak segadan lamay ya tu musangan na kumua mubeninan ta amra masalah to sabako kamu torante tu makdok ko lamay sito anak le iya masyang manidong bugin na denomi ko ana ton na jong pengantaran na susi mo to kaira belanna ko ranteo tu tingolam mite mbay para mo to kutole pa jo me aku den manite bungang kadangku ba tu tengka kede aku tang supen ninan na tang si kalau na lako kita mintu masolanasang laku kuah mbay para mereka palambiku belanna ko tang mitiro di kaduka na ulu di nama tua belanna ko itu kapesanan susinna teme buangan kada pa tu apa setongan na udah liu patukakang kundete tamro perlu rekesimi sai pa
yang kusen de kawasik de balusu susito pono-pono tu penang ku belan na to may kakang kudu tumuane butu-butu na sa kajong dibanding kelo malakiri misa da duari bay pada moto tolo pa jami selan jami te kamatian te untari maki tinggal ki batang rabu kula kukua kersumang lako kita mintu masol nasang tu karampuan ta mamali madok kosola keluarga umpasere te jona anak batu silu te memboko la mitangata masol nasang denu pa to po para ito